لهر جا كيبن دم باش دم پیشکش کرنا بولتنا دم جمير ششو دست پیکی دجی سرنوچا طلال السلو عقيدة جدابوي جا چکدارن قاسدي اشکره کرکو او هشت افسرن کردین بین چاپکری لسر دست چکدارن به دهاتن کشتن ابراهيم كالن دبيجي دبر ارام لباكور سوريا هاتيا اباكرنو تركيا نافشين من دست ويدا رادست رجيم اسد ناكي روانگاه سوريا ما في مروان راگهاند كو اميرو سرکردين رخصنا ترورستيا داعشين هابونا بوليسين بيدين ترافيكي رخصنا باميرين بسنور بلاف كركو سوريا دا ازاديا روجنمبانية دا رئيسبندية ده ولاتين داوي گرد سلاف سرکرده‌ای کرد درباره رول انجمن اجتماعی کرد لسوریه در ریوبری و آواکرنا نافچه آرام ده زنیاریان ده خویا کرن بهت پیزانین و راپورت ده. اندامی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه حسن رمزی جبو نافچه آرام دا زنین کو انجمن اجتماعی کردی لسوری نریناوی جدای و درباره ده و دوی دبن سرپرستاریه که ناف دولتی ده ورا آواکرون گارانتیا پاراستنا مافین ملت کردجی تیده هبه. اندامی کمیته ناوندیا پدکسی هر وها گوت وی رولا انجمن اجتماعی کردی و بشداربونا وی ده ریوبریا نافچه آرام ده هبه اگر هات آواکرن و نرینا وی جی هیا جبو مجارا نافچه آرام. پشتی بریارا سروک امریکا درباره وی نافچه ده ایدی اف مجار ده روژف ده بو جه دانستاندن و شروعیان و شانده سروک امریکای تایبت جبو سوریه جیمز جفری دست کرن به پیوندی و تیکلیان به پیکاتین دوره ره. و به تایبەتیژی دەولەتا تورکی کو ڕۆڵێکە وێ بەرچاو دە سووریەدا هەیە ئەو ژی ji ber cihê wê yê siyasî û hebûna wê mîna hêzekê di hevgirtina Atlasî de. Serkirdeyê PDKSê eşkere kir ku Amerîka rij de li ser avakirina navçeya aram ew jî li gor berjewendiyên xwe yên siyasî lewma bi berdewamî têkilî û peywendiyê siyasî bi alî û pêkhateyên deverê re dike. Her li gor gotarên şandeyê Amerîkî wê çi rola peyadê de rêveberiya navçeya aram de nebe û wê ji rêveberiya wê werin dûrxistin. Ramzî dazanîn ku piştî hevdîtinên enekesê û hevpeymaniyê û şandeyê Amerîkî tekezî li ser parastina deverê hat kirin û dûrxistina metasiya terorê ji deverê û binpêkirina bingehên wê û her wiha berdewamiya têkiliyên diplomas û rola encûmanê û bejdariya wê di rêveberiyê de. Ji ber ku enekesê karîbû roleke giring siyasî li ser astê navdewletî û herêmî bibîne û ji xwe cemawerekî wê berfireh heye. اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و برپرسê ragihandina encûmenê Hesan Remzî ji bo malpera partiyê zelal kir ku nerîna enekesê derbarê çawaniya avakirina navçeya aram dibin serpereştiyeke navdewletî de û garantî û parastina mafê miletê Kurd heye û zelale çi aliyê siyasî û rêveberî û leşkerî be bi beşdarbûna hemî pêkhateyên deverê be bê ku çi alî were dûrxistin û li gor dîd û xwestega miletê deverê be. بردب که سرکاتی ترکیه دبیجه ترکیه و نافچین کل سوریه کنترل کرنا را دستی رژیم اسد نکی ابراهیم کالن بردب که سرکاتی ترکیه را گهاند نافچین سوریه دبن دست ترکیه ده نه را دست کرنش به رژیم اسد و نافچه آرام لسوریه هتی اوکرین هروها کالن گود کو ترکیه دخوازی روشوا نافچین دبن دست ویدا وک خوب مینو ایران تنابین کاریش بوی دست بکرنا گوتو به جانا برای ترکیه و رژیم سوریه ده نکریه. بر امیرو سرکردن رخصنا تروریستی داعش بون نهاجی بونا پلیسین پیدین ترافیکی بر امیر و سرکردن رخصنا داعش یا تروریست بون اونها بونا پلیسین پیده ترافیکی لباجاروک عین عیسا یک گندوار رقای روشک نرازی بون و دلگرانی جالی ولاتیان و درکتی هوله سدم جی اوه کو به دهان پلیسین ترافیک ین پیده بخوا بره امیر و سرکردین داعش بون. روانگاه سوریه یا مافی مروان لسر زار جی در نخوا بلاف کریه کو پلیسین ترافیک ین پیده لعن عیسا بخوا اندام و سرکرده و امیرنا داعش بون. لجالی پیده و چکدارین سوریه دموکراتیک مینا بسدان جگرتین داعش سربست هاتنه بردان و پشتره تفلی دزریه پیده
û di nav de jî polîsên trafîkê bûne. Li gorî wan jêdaran ku ew polîs astengiyan ji welatiyan re durust dikin, bi taybet ji otomobîlên Kurdan re. Her wiha astengî û rêgerî û rewşeke nebaş ji welatiyên sivîl re di nava bajêr de durust dikin. Di nav her du salên borî de Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bihtirî 1500 ji teroristên Daişê serbest berdane. Serbestberdana teroristên Daişê tenê piştî navbênkariyeke hozên deverê yan jî bi destpêşxeriyeke rêveber ya PYD tê. Serbestberdana teroristên Daişê û tevlîbûna wan di nav dezgehên PYD de hevdemî wêyekê tê ku hin bihtirî 500 welatiyên sivîl yên Kurd ku piraniya wan ji bajarê Kobaniyê ne û ji aliyê Daişê ve hatibûn revandin xwedî çarenivîseke û dayîne. عقيد طلال سلويك وجا چکدارن قاصده جدا بوی لسر چارن ویساوان هر هشت افسرین کردین کوله تل کوچر لرکبتا 16 ماه 4 سال 2013 هاتنا رواندن لسر زار شاهین چیلو گوتکو او هر هشت افسر هاتنا کوشتن جعالی پیدا عقیدەکی جودابووی ji çekdarên Qesedê eşkere kir ku ew her heşt efserên Kurdên ku li ser sînorê navbera Rojavayê Kurdistanê ji aliyê PYD ve hatine binçavkirin, hatine kuştin. Aqîde Talal Suloyê ku ji çekdarên Qesedê cudabûye li ser çarenivîsa wan her heşt efserên Kurdê yên ku li Tilkoçer li rêkefta 16 heyvaçaran 2016 hatin revandin li ser zarê Şahîn Çêlo got ku ew her heşt efser hatine tasfiye kirin. Wekû Sulo dibêje di destpêka meha şeşan de pirsiyar ji Şahîn Çêlo derbarî çarenivîsa wan heşt efserên Kurd kiriye. Bersiva Şahîn Çêlo ew bû ku ji ber çi tu pirsiyarê dike, ji ber çi tu giringiyê bi vê mijarê dide. Çarenivîsa wan ew e ku hatine tasfiye kirin û îdî vê pirsiyarê dubare neke. Eroha Talal Sulo got ku min pirsiyar dubare kir û min got çawa hatine tasfiye kirin û Şahîn Çêlo got ku bi kurtî hatine kuştin û teke jî kir ku îdî pirsiyarê dubare neke. Aqîdeyê cudabûyî ji çekdarên Qesedê dibêje du dilî li cem çêbû derbarî eşkerekirina vê rastiyê bi taybetî ku kes û karên wan her heşt efseran çavereya vegera wan dikir. Di dawî de Talal Sulo got ku beriyan ha çendîn kenalên ragihandinê peywendî min kirin û pirsyara çarenivîsa wan heşt efseran kirin û min rastî ji wan re got lê weka xuyabû wan kenalên ragihandinê rastiya çarenivîsa wan belav nekirine. بله تماشاوان جا جبوی گوتوبیجه که بهتر لسر چارنویسا هر هشت افسرین کول سر دست پیدا هاتنا کشتن هدره سکایبا مامستا منال حسکوش رو بکاری سیاسی لگرمنا مامستا منال دنباش کشتن وان هشت افسران چش رو بجره تکرن دماکو پیدا افسران دگری و بنچافت که دمودست وان تصفیت که وان دوگجه چواته که دو هر هشت افسران چه ماترسیل سر پیدا درست دکر داکووان بریارە تەسفیەکردنی ژوارە وەرێدان. ڕێز و سلااف بڕاستی ئیرۆ پشتی ئەف خەبەرا گوهاتە بەلافکردن ئەسکارم بێژم ji ڕۆژێ ڕەش di تاریخا ملەتê Kurd û Kurdistanê de ya. Heker ev gotin rast bê em hêvî dikin heta weke vê gavê jî kê ku gotin rastiya wê tune bê lê dema got Talal Sulo nav hişkere dike dibêje Şahîn Çîlo bixwe yanî di vê derê de mixabin çixa cihê dilgiraniyê jî bê lê hinekî bi aliyê rastiyê de deh dide ji ber ew nav hişkere dike Talal Sulo dibêje di do nisbetî min wekî şexs tirsa me heye ji ber got dîroka PKK di tasfiyekirina îsana da yanî dema em ji îsanê wê bi xwe dest pê bikin ji kesê weke Mehmed Şener, ji kesê weke Eliyê Dirêj, ji kesê weke Hemza, ji kesê weke Semîr, ji kesê weke Voral û lîste dû dirêj e bê çi xas kesê xwe tasfiye kirina. Di vê derê de dema tu dibêjê ma giringiya wê nisbetî PKK PYD çi ye. Em hemî dizanin di destpêka şoreşa Sûriyê de dema got şoreş bi rengekî aştî û azane bû û PYD peya bû Sûriye û saladarî wergirt, saladariya eskerî wergirt. Yanî weka bi fermî bû te zilavê rejîmê di deverê de ji ber wê jî kê mecbûr bû her tiştê rejîm jê bixwaze yanî çi kesê li dijî rejîmê bê li dijî PYD ya
وجبر ويجي كونكوجيا عمودي لبرشافي مايا برج عبدالو البرشافي مايا مالا حنان برشافي مايا بيتشاوا دنيفي قامش لو دزاروي عبد الله بدرو كشتن برشافي مايا نصر الدين برهك مشعل تمو وامير حامد وبهزت دورسن حتى وكفي كافي نخيان نديارن جبر فقا صدما دما عم ددينا برشافي خوا وتشخا ام دلدلي خدا ام دبيجن ام هيفي دكن خبرنا راست بي هيفي دكن خبرنا راست بي باشا ما مستا منال برسك دبرده جبرچه جسال 2013 با کو حديرو سال 2019 5 سال بسرف دراسونا نوكا با چارن میسوان حتی اشکره کرن جبرچه بیرنگی درنگ ما چه واتيك جرته کرن انگو ما بستا پیده به درنگ بونه چیا تبیکو طلع عقید طلع سلود بجه تبع دزگان راگاندنی کو پیوندی پیرا کرن راستی جواره گوت لیوان دزگان راگاندنی ابنو چه بلام نکرن راستی پرسک گلک گرینگا جبر ام حمید زانن دیروکا پکه کدا پر جارا ایسانی و 10 سال و 15 سال سر درباس به حتات تدیار کرنوش کرن ام دیروکا گلک ایسانا زانن نه ام جهه شهادت آوازانن نه ام لزان بل کی دری هات نتصفیه کرن لی امزان پشتی گو سال سر درباس به جنوب را خبری ددن اهلوا برینه و نودکن جبر وی کیجی که دوی داره ده هر کرد دست رژیمه ده بی ام بیجن پیا ده پشتی گو دست السروادانی پکه که دست السروادانی تسلیمی رژیمه کرن باشه رژیمه دماغ حسین هرموش گرت هش کرد ولسر تلفزیون درخست او شانویا بویر رنگی و او خسته اعتراف چی لسر خوا وقتی ده دست رژیمه دبا ندور بگو رژیم وانا هش کرد که جبر وی ام نظریا گو دست واده بی افا اون دا کربن وجبر گو نکارن دیار بکن حتی وقت وره لگور پروسسا دیروکا پیا ده پکه که گفتیم لید میزن بیچاوا بویشه وی گلک جارا کریا ویرنگی هانا جبر ویجی که براستی ایرو روش جحمی وقتی پیوستر لسر سیاست مدارا لسر نویسکارا لسر مافین مروفا لسر حمی کسی دوی وی دوزه بگرمی لسر بسکنه و چارنوسیا و ایسانا بیت خویا کرن دست پیکه دا اب هر هشت هفسرت کرد پیشتی وی کسی وک امیر حامد کسی وک باشا ما مستا منال بریکم هم درباسی سزایان بنچاوی ورنا سزادان جالی جواکن عبداللطی و تا بحث جی کتا مجش پیکرد ده دما بوریداد چانسان بوریداد چندین سر کرده ولات پارزن کرد جالی پیدا و هاتنا ده بنچاف کرن حتی وکا ایروژی چارنوی سوا ندیاره تنابی وان کند بوینا بهزاد دورسن ابراهیم حامد قال که دنجی و حتی وکا ایرو چارنوی سوا نهاتیا خویا کرن و بحث نکریا ام کارن بیجن همان چارنوی سوا هشت افسرانه لوما دیار نکن براستی دوی داره دا از داوالی بردنه دکم جکسو کارن واک گرتیان و اوی گو هاتنه بدست پیده پکه که ده هاتنه پشاف کرن جبر گرانا جبر اف کسانا سال درباس کرنه بکلو ایش بألم لهذيا خبرك خوشن لهذيا قوتنك خوشن امورن ايرو لو حكو تابلو كرش البرش عفي وادين او خوشي يقولوا نهكاريه كمزنا لي مخابن سيناريو بهتر بوير خيده درباس بي يا ناونا حتى وكا فيغا في باشا كسي وقف انا بتيبتي ام بيجن كسي وقف بعض دورسنو امير حامد اوانا لشكر بون نجروبي لشكر هبون ونشري چكداري كرنا ددو اف ضباطات كرد نج آلیه رژیمه و نج آلیه مخالفته و دسته و نبوی بخوی نکتنت شرادا وک عرب دبی کل ما هنالك خواستنا نبنى طرفدار دي شري نافا سوريا دا جبر شركي بقريجا دسته وانا نبي بخويناك انساني وا باشا جزاي واي نبي رنگي بي ليه جزاي وا او بقول دجي مخالفه رژیمه نخواستن اوامر رژیمه کشتنا ملت خود پیک بینن قنديل بدار رژیمه اب ایسانا وندا کرنا یا ناو نبرهش کرا بكيري يا ناونا برا بدي ديار كرن قال كي درينا جبر ام حميد سان اب مسؤوليتك بري ام برنا مساله حقوقي وقانوني ودادغي مساله اخلاقيه بسكرا قنديله ده في اف كساناش كسكاري واره بين ديار كرن بل باشا ما مستعمنا لغوري ياسين ناف دولتي اف جورا تواني وكو طلال سلود بيجي وبلاف كديا واشكري كديا بيجي كو هاتنا كشتنو تصفيه كرن پیدا به چنده به توانه چجوره توانه انجام ده سزایاوی لگوری چیا سایکی اوره کرن یانجی جواکان عبداللطی چجتی خواستن ددمان هذا کو وان کسین دستوان ده کشتنا وان هشت افسران ده و تبایا گرتین دنی کل سر دسته پیدا هاتنا ترو کرنو کشتن چیا
چی خاص ئەم قەلس بن دوارێ مێدیایدا دوارێ ناونەتەویدا دوارێ گۆ ئەم دەنگێ خۆ بگەینە FNێ ئەم بگەێنە دەڤەرێ گرنگ لێ ئێرۆژێک بێ ئەو دەولەتان بەخۆ ئێداوێ داوێ بکەن ئێvê دۆزێڤەکن چ دەولەتێت ئۆروپی بن چ FN بێچکی بێ ئێ دۆزێ لە دژی رێجیمێ vەکن بێچاوا دۆز لە دژی داعش وەک گروپەکە تێرۆر ئێتە دیارکردن یێ وەر لە دژی قواتێ سووریا دەموقراتی و بتەیبەتی جەماعەتێت قەندیلێ ji ber nav kes tenê hatine windakirin bi hezarê îsanê me hatiye windakirû nediyarin ev hemî duwarek qanûnî te ev cezayê wê giran e ê bêne tohmebarankirin heker îro berjewendiyê dewleta bi eskerî em bêjin buware dimeşê li ser erdê watkina esker di dêra zorê û di reqayê û di deverê dîtir kêre lê sibe ê bi tuhma terora îsana jî êne ceza kirin ev tiştekî rastiye û qet nikar ji vê rastiyê bazin ji ber ev tiştana li Rawenda dest pê kir di Cinûbê Sudan de dest pê kir di Efrîqya Başûr de dest pê kir di dunyayê sax de ev proses ê rojek joja deriyê vebê û ew kes ê bêne tewabare kirin. باش مامۆستا مەلال لە هەمبەر بنپێکردنên پێدا بەردەوام ئالێ ڕەوشەمبیر موسەقەفên کورد نویسکار بەتەنێ ئیدانە و شەرمەزاریەتکەن بەنەریناتە بەتەنێ ئیدانە و شەرمەزاری بەسەداک و ڕێگری لێ بان تاوانەنۆریکردن کەکۆم بە پر جارە ئانیە زمان مەگوتیە یەک ji sebebê bindestbûna milletê Kurd ke ji 40 milyon insan zêdetir neqewe ta dişmîna qelsbûna me ye zeîfbûna me ye nebûna me ye bêzirafbûna îsanê Kurda yani heta weke vê gavê weke bi erebî dibê la nestitî'u tesmiyet el-eşya'î bi esamîha em destê xwe nadên neserbirînê em tarafekî got bihişkere terorê dike tarafekî got xiyanetê dike weke got Kerkûkê de çawa hata firotin tarafek em wa hişkere nakin nivîskarê Kurd mixabin ez vê bi taybetî ji nivîskaran dibêjim ne siyasiyara ji ber siyasî şêr ji siyasiyê me xwedî berjewendîna mafê xwe diparêzin mafê zarokê xwe mala xwe diparêzin lê kesê em bêjin nivîskar ew ê xwediyê qalemê ew ê got di ber dîrokê de berpirsiyara ka çi bigوی wezîfa xwe dirabê sêr ji nivîskarê me ji bo xatirê weke meselat عیشێت نەشاشی و فاتێ نەسوجێتەیە ئەف دروتی jî kê sebebek ji sebebê bindestiya milletê Kurd e mixabin ez vê dibêjim سپاس ji bo mamosta Menal Hezkoş rovekara siyasî ku dirêskey be legel min bû gelek spas mamosta bi bejdariya hejmarek ji rojnamevanên Rojavayê Kurdistanê çarşema borî xuleka rahênanê derbarê çawiniya sazkirina nûçew راپۆرتن ڕۆژنەمەبانیە لە بەژارێ هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی بداوی هات خۆلا ڕاهێنانێ لەژێر سەرپەرشتی ئەکادیمیناس و ڕۆژنەمەڤان حوسام ئەلغەزالی بە ڕێبەچوو مەبەستجێ دووبارە ڕاهێنانکردنە کادرن ڕۆژنامەگەریە لە ڕۆژاوای کوردستانی و دەربە هاتوو ئەنجامدان هەژمارە بەشدار بوویان 15 ڕۆژنەمەڤان بوو دە چوارچۆڤەیە چوار ڕۆژاندا وانەیەن دە وارێ چاوەنیە سازکردنە نوچەیەن ڕۆژنەمەبانی و چاوەنیە باندۆرێ لەسەر هێزر و ڕامان بکەن هاتن پێشکەشکردن خۆلا ڕاهێنانێ بەهتر تەکازیە لەسەر ڕێن سازکردن و چیان و گرنگترین خاڵێن سەرەکە و بەریا سازکردنێ دەبێ ڕۆژنەمەوان بەرچاو بگرێ لەسەر هات گەرن هەروەها ڕێن راپۆرتێ دەک و دەبێ ڕۆژنەمەوان پابندیە پێ بکەی سەرباری جۆرن ڕاوەستاندنە دەنگێن هاتنە دیارکردن خۆلا دوێمەک و پسپۆر حوسام الغەزالی ژە ڕۆژنەمەوانên ڕۆژاوای کوردستانی را پێشکەش دکەی و خۆل بە جۆش و دانوستاندنەکە پڕمەزن ژە ئالیە بەشدار بویان بە بەداوی هات خستنە پەیاملێرن بە سنوور راپۆرتێک دەربارەی ئازادیە ڕۆژنەمەوانیە بەڵا کوروتێدا سووریە ڕێزبەندیە 10 وڵاتێن داوی گرت ڕێخستنە پەیاملێرن بە سنوور دە راپۆرتا خۆ دەڕاگەاند و وڵاتێن ڕۆژهەڵاتە ناوین و باکووری ئەفریقیا مەترسیدارترین وڵاتن ji بۆی ئازادیە ڕۆژنەمەوانیە و ڕێزبەندیاوان یا ناودەوڵەتی هەری داویە هەروها ڕێخستنێ دە راپۆرتە خۆدا دازانین و سووریە دە ڕێزبەندیە 174 دەیە و بتەنێ وڵاتên سۆدان، ڤیتنام، چین، ئێریتریا، کوریایە باکوور و تورکمانستان ڕێزبەندیاوان لە پشت ڕێزبەندیە سووریە بوو.
دەماکۆ پەیەدە دەسەڵاتداریە ڕۆژاوای کوردستانی ژە ڕژێمە ئەسەد وەرگرتیە بەدەهان بن پێکردن لێ دژی ڕاگەهاندکار و مەدیاکارن کورد ئەنجامدانا. ئاوژی دەماکۆ بدەهان مەدیاکارن ڕژێمە ئەسەد لە ناوچەیان ڕۆژاوای کوردستانی بە سەربەستی کارێ ڕاگەهاندرێتکەن. جه دەستپێکا کو رژیما ئەسەد دەسەڵاتداریە ڕۆژاوای کوردستانی ڕادستی پەیەدێ کریە و پەیەدێ دەست بە ئەنجامدانا بنپێکردنان لە دژی تەواهیا چین و توێژێن ڕۆژاوای کوردستانیên کورد کرد. دەسەریدا دەست بە بنپێکردنان لە دژی ڕاگەهاندکار و مەدیاکارên کورد کرد. ئەو ژی دەدەمێک کو بدەهان مەدیاکارên رژیما ئەسەد لە ناوچەیان ڕۆژاوای کوردستانی بسەربەستی کارێ ڕاگەهاندنێتکن. ئارکێ و سندیکایە ڕۆژنامەوانên کوردستان سووریێ و یەکێتیە ڕۆژنامەوانên کوردستانە سووریێ بنپێکردنên پەیەدێ لە دژی مەدیاکارên کورد بەلگەکردنە. ئۆلگۆری بەلگەکردنێ هەژمارا بنپێکردنان گەهشتیە 23 بنپێکردنان. ڕۆژا 19 هەیڤا 11 2012 چەکدارên پەیەدێ ڕاگەهاندکار هۆزان عەبدولحەلیم ئەبوزێد لە سەرێکانیە تەرۆر کرد. ڕۆژا 18 هەیڤا 4 2014 چەکدارên پەیەدێ پێشەوا بەهلەوی پەیامنێرێ کەنالا ڕوودا و ئورۆد ئیبراهیم پەیامنێرێ کەنالا ئۆریانت دەستە سەرکردن و ئەو ji ڕۆژاوای کوردستانی دەرخستن ئانگۆ نەفیکردن. ڕۆژا 26 هەیڤا 12 2015 چەکدارên پەیەدێ فەریدۆن قوچۆ پەیامنێرە یەکێتی میدیا لە عەمودێ بنچاوکردن. ڕۆژا 22 هەیڤا 12 2015 چەکدارên پەیەدێ عامر موراد رێڤەبەرێ بەشێ نویسین ئانگۆ تەحریرا ئیزگاها هێڤی FM لە قامشلۆ بنچاوکردن. ڕۆژا 4 هەیڤا 1 2016 لە باژارێ دربێسیە جەنگین عەلیکۆ پەیامنێرە یەکێتی میدیا ڕاستی لێدان و ئەشکەنجەیە ژە ئالێ چەکدارên پەیەدێڤە هاتە. ڕۆژا 16 هەیڤا 3 2016 ئەسایشا پەیەدێ مەسعود عیسا حەمدی پەیامنێرێ مالپەرا یەکێتی میدیا ژمالا ویلگوندێ خەزنامەزن یا بسەرتر بە سپیەڤە گرتن. ڕۆژا 11 هەیڤا 4 2016 لە باژارێ دێرکێ ڕۆنی محەممەد بکچی پەیامنێرێ مالپەرا یەکێتی میدیا ژە ئالێ چەکدارên پەیەدێڤە هاتە بنچاوکردن و ڕاستی ئەشکەنجەیە هاتە. ڕۆژا 27 هەیڤا 4 2016 چەکدارên ڕوونخوماندیên bi ser peyedê ve rêveberê kargerî yê radyoya Arta FM Mihemed Safqan bo dema 1 saetê revandin û gefa çewtandina avahiya radyo Arta lê xwarin. Azad cemkarî peyamnêrê Rûda û li devera girkê legê û dêrikê beriya 2 salan ji alê çekdarên peyedê ve hate girtin. Roja 21 heyva 5 2016 çekdarên ڕوونخوماندiyên bi ser peyedê ve peyamnêrê radyo Welat FM û Husên Mehmûd Îstîno berpirsyarê kovara welat li bajarê Dirbêsiyê binçavkirin. Ji roja 11 heta 15 heyva 8 2018 esayişa peyedê herek ji Qadir Agîd sernivîserê rojnameya Bûyer Dulovan Çetop peyamnêrê Kenala Kurdistan 24 Hozan Xuşo wênegirê Kenala Esmaniya Kurdistan 24 Rewan Agîd wênegirê Malpera Adarê Prês û radyoya Wen FM û Cudî Çiya wênegirê radyoya Welat FM dema ku romala merasîma bixakispartina şehîdekî leşkerê roj li bajarê Qamişlo romal dikirin girtin. Roja 15 heyva 8 2016 esayişa peyedê Pîroz Brîk sernivîserê kovara şar xistine zindana tekanede û alavên kovarê deste serkirin ew jî dema kolbajarê dêrikê romala xwe nîşandaneke li dijî peyedê dikir. Roja 15 heyva 8 2016 esayişa peyedê peyamnêrê Yekîtî Midya Alan Selîm Ehmed li bajarê Qamişlo binçavkirin. Roja 16 heyva 8 2016 esayişa peyedê Berzan Şêx Mûs rojnamavan di Malpera Yekîtî Midya girtin. Roja 18 heyva nehan 2016 çekdarên peyedê peyamnêrê Kenala Ark İsmail Alî li bajarê Derîkê girtin û amirên taybet bi karê peyamnêriyê deste serkirin. Roja 22 heyva nehan 2016 çekdarên peyedê rêgirî li rengînşer û peyamnêra Rûdaw kirin û nehiştin ew derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe. Roja 22 heyva 11 2016 peyamnêrê radyoya Welat FM serdardarî rastî eşkenceyê li ser destê çekdarên ronixumadiyên bi ser peyedê ve hate û roja paştir li nêzîkî gundê El Xemail ku 20 kilometreyan ji bajarê Hesekê dûre hate dîtin. Roja 13 heyva 5 2017 çekdarên peyedê Berzan Husên peyamnêrê Arkê li bajarê Girkê Legê binçavkirin. Roja 22 heyva 2018 çekdarên peyedê Ehmed Sofî peyamnêrê Ark TV li Derîkê girtin. ji bo gotûbêjeka bêhter û ronahî xistineka bêhter li ser rewşa rojnamevanî û azadiya wê di Sûriyê de bi giştî û Rojavayê Kurdistanê de jî neham li stûdyo mêvandariya Mamoste Azad Cemkariyan got rojnamevan kiriye. Mamoste Azad xêr hatî. Destpêkê destxwazim tu behsa rewşa rojnamevaniyê di Sûriyê de bi giştî bike. Dema ku şoreşê dest pê kiriye û berî wê jî çi ferq cudahî navbera azadiya rojnamevanî niyê de hebû berî 2011 û piştî 2011 di Sûriyê de bi giştî.
سپاس ji bo vê derfetê rastî rêxistina peyamnêrên bêsînor di raporta xwe ya dawî de diyar kir ku çiqa rewşa rojnamegeriyê li Sûriyeyê bi giştî li hemû deverên Sûriyeyê xirab e. Ji ber vê yekê jî Sûriye îro hatiye asta 174 belê ji 180 welatî 174 rêzbendiya Sûriye 174 e. Tenê 4-5 welat piştî wê ne. Sûrî ji berî şoreşa Sûriyan ku aloziyê li Sûriyê ku 2011 de dest pê kir, ji xwe Sûrî em dikarin bêjin azadiya rojnamegeriyê li wir nebû. Lê piştî şoreş dest pê kir, alozî dest pê kirin, rejîma Sûriyê xirabtir kir. Azadiya rojnamegeriyê xirabtir kir. Ji bo vê yekê jî em dikarin bêjin heta niha nêzîkî gor raportên navdewletî û rêxistinê ku rewşê dişopînin nêzîkî 700 rojnemavan hatiye kuştin û yanî caranivîsa we heta niha nediyar e. Em dikarin bêjin asta azadiya rojnemavaniyê li Sûriyeyê ji berî şoreşê û piştî Sûriyeyê em dikarin bêjin gelekî cudahî heye ji ber ku gelek çi grupê çekdar çi rejîm devera xwe navçeya xwe de kontrol kir gelek astangî gelek kuştin di aliyê rojnemavana de her wiha Daeş navçeyên xwe her wiha em dikarin bêjin grupê ku nêzîkî ارتشا آزاد جی او جی تعدایی و آستانگیش روشنموانه را هر وها ام دکارن بیشن نافچین کردی کو نها پیاده دستهلات الور او جی گرک آستانگی درباره روشنموانین کرد کرد باشه بریز درباسیا کو درباسی بحث نافچین کردی که روشنموانی لودره ما مستا جبر چه وقت بحث کرد رجع مع اسد گروپین چکدار داعش هر کس کو دبرک کنترل کرد دژمنی وایە سەرەکە ڕۆژنەمەوان و ڕاگەهاندکار بوون چما ترسیاوە ڕۆژنەمەوان و ڕاگەهاندکاران سەروان هەبوو حتاکو خستنە دژمنی خۆی سەرەکە و ئەو بنچاتکردنیان کوتکردن ئارمانش هەر گروپێکە چەکداریان ژی ڕێجێم گوتکەت ناوچەیەکی دا دەستپێکێ ێریشی ڕۆژنەمەوانان کرد سەدەمەوە ji ber ku rastî nevê diyarkirin ku xelkêre her wiha ji cîhanê re çi grupa çekdar ku rojnemavanek dît yan dikuşt yan dikir zindana de ta niha jî zindanên rejîma Sûriyê ya jî grupên çekdar gelek dakirtîne rojnemavana Daeş ta niha rojnemavanekî Kurd li cem e yan diyar nîne rewşawî Ferhat Hemû sala 2014 de rewşawî جارنویساوی دیار نینه ما مستا آزاد بما نافچین کردی کود بن دسته پیاده دنه روزنامه‌وان ڕاگەهاندکار مەدیاکار ڕەوشاوان شاهدا چرادەیەکێ ئازادن پێدێ بە چرەنگی تەعامل گەلواتکی هەگەر ئەم بێژن مقارنە ناوبەرە ناوچەین کوردی و ناوچەین ڕێجیمە سووری و ناوچەین داعشدا ناوچەین کوردی ji ber ku rojnamavانên Kurd hêdî nûçeyên xwe belavkirin rewş baştir bû lê mixabin peyedê tenê rojnamavanên dijberiyê dikirtin î Encûmen Niştimaniya Kurdî yan çi partiyên ku dijî rêveberiya xweserî yan dijî siyaseta wê kar dikirin rojnamavanê wan partiya dikirtin televîzyon gelek rojnamavanên تلویزیۆنên Başûrê Kurdistanê li wê de kar dikirin mixabin dikirtin ez weke rojnamavanekî Kurd sala 2014 heta 2016 min wê de weke peyamnêr kar dikir sala 2015 de sê cara ez hatim kirtin ji bo çê carekê min li derîkê raportek li ser rewşa aborî li derîkê çêdikir li bazara wê ez hatim kirtin cara duyem jî xwepêşandanek ya jina jinên sivîl jinên Kurd hebûn li bajarê girgêrekê tenê me ji bo em romala xwe bikin em wê carê jî hatin girtin û mixabin kamîreya me jî û standê me jî şikandin cara sêyem jî xwepêşandana encûmen kaw azadî mamosta baştir girt ferq û cudayî em got navbera wan dikim bijin muqarenekê bike rejêm navçeyên ku bi destê grûpên çekdar dibû pêda her kesek ku li dijî wê bû mîna rejêm li dijî wê name digihandin li dijî wê nûçe belav dikirin li dijî wê rastî digihandin yekser desteser kir te behsa xwe jî kir bi tenê sê care tatî girtin demek kêmtir ji 2 sala da ev azadiya ku baştirbûna wê çawetê xwendin yan jî heta çi astekê rojnamavanên Kurd azadin Rojavayê Kurdistanê ez dikarim wê ji te re bêjim negot nû baştir e ji ber ku rojnamavanê Kurd net xwest
خو همبری ریوبری خوسریان پیاده راپورتا یان گلک نوچه هبون گلک راپورت هبون زانیاری دهاتن شورانجماوانی کرده لجبر دست هلات دارین کون حال سر عرضه هبون راپورت خوچه نکردن باش نکاربون وی زانیاری کو کتی دست واده بگهینن ناوندا نوچهان مثلا الهوليري او راگەهاندنێ بسەر ڕاگەهاندکارێن بسەر پێدەبە وان بچڕەنگی نامەتگەهاندن گەلۆ ڕاستی دگەهاندنیاژی لە گۆری بەرژەوەندیان پێدە بتەنێ بەلاوت کرد مخابن ئەسکارم بێژم چی میدیاکارێن نەهاک و ڕۆژاوای کوردستانی کار دەکەن یە ڕێڤەبەریا خۆسەری بن یان ژی و یە دەستگەهن جیهانی بن ئەگەر نەت خەتا ڕێڤەبەریا خۆسەری دەبن یەکسەر تێ دوورکرد ئەو ڕۆژنەماوانش دەستگەهێ تێ دوورکردن ji bo vê yekê du rojnemavanên Kurd 2013 de 2014 de heyva pênca ji Rojavayê Kurdistanê hatin dûrxistin yek jê peyamnêrê Roda bû pêşewa Behlewî herwiha yê duyem jî Rod İbrahîm peyamnêrê Orient bû tenê ku ji ber ku wa raportên rastî Rojavayê Kurdistanê ser erdê çê dikirin ji bo vê yekê jî peyadê ew dûrkirin ji Rojavayê Kurdistanê sergon kirin. Başa ev snûrdarî ji rojnamevanî Rejaliyê Rêveberiya Xweser ve her aliyekî hezbî ji bê ku ragihandkarên xwe snûrdar dike rê ji warê dîne snûran îtarekî dîne ku wan îtara derbas neke heta çiradekê bandor li karê ragihandinê kirin û gihandina dengê rastiyê Ez dibêjim ji niha pêwîstî heye ev ku Rêveberiya Xweseriyan jî peyadê lêvegerekî xwe çê bike rojnamevanî li Rojavayê Kurdistanê hêdî azad bike ji ber ku rewş niha Rojhilatê Furat ber û guhartine dibe. Heger rê nede mîdya cîhanî were beşdar bibe ji bo beşdar bibe ku ev guhartinên hûka Rojhilatê Furatê çê bibin wê gelekî metirsîdar be. Ji bo vê yekê jî heger azadiya rojnamegerî Rojavayê Kurdistanê nebe rewş wê gelekî xirab bibe ji ber ku em ê cîhan wê nizanibe çi çê dibe Rojhilatê Furat. Ji ber ku gelek astangî nihal pêşiya rojnamegeriya Kurdî taybet hene kanalên yan jî rojnamevanên Kurd ew ê ku kar dikin niha gelek astangî pêşiya. Başa pirsaya dawî bes bi Kurdî. Rojnamevanên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê heta çiradeyekê xwe aliyên siyasî ve girêdane û li gorî berjewendî wan kar dikin. Mixabin ez karim bêjim ta niha jî rojnamevanên serbixwe yan jî nikaribû weke karekê bêalî li Rojavayê Kurdistanê kar bike ji ber ku derfet nîne. Gelek spas ji bo rojnamevan azad cemkarî gulger min bû gelek spas. Spas. جێگەرە سەرۆکە کوالسیۆنە نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنە سووریا عەبدولباسط هەموو ڕاگەهاند و پەیوەندیان ڕژێمە سووریە بە ڕێخستنên تەرۆریرە دەهێرێ سووریە دە ئازارên خۆ دەبمینێ دەیەداخوێنیەکە تایبەت دەش بۆی مالپەرە فەرمیە کوالسیۆنێ دۆ هەموو گوت و ڕەوشە لە سووریە وێ هەر بەرە ئالۆزیە بە بچێ حتا و ڕژێمە سووریە دە دەسەڵاتی دەیە و دە ڕێزا ڕێخستنên تەرۆری دەدمینێ هەموارەوە گوت پێشاتەیەن داوی دەدنە دیارکردن و ململانەیەکە ڕاستەقینە لە شامێنە بەرە ئێران و رووسیا دەهەیە و گوت و قەیرانە نەها لە سووریە یا سوودتەمەنیە ڕوودەدێ باش دەدێ دیارکردن و توکارینەکە ڕێخستنی لە جەم ڕژێمە سووریەش بۆی بەگەرە پەنابەرێن سووریە ژە لوبنان یان هەر وڵاتێکی دێن بە تواوایەکی نینە. وەزارەتە دەربە رووسیا ڕاگەهاند کوشاندەکە رووسیا پلە بلند سەردانە عەرەبستانە سعودیە کرد و لەگەڵ جێنشینە سعودیە جڤیە دەجڤینەدا هەردوو ئالیان ڕەوشە ناوچەیە بگشتی و
دۆسەیە سووریە بە تایبەتی گفتوگۆ کردن. وزارت دربای روسیا راگهاند کوشاندک روسی پلبلند کوژه هجمارک برپرسین روسی جهر دو وزارتین درب و بروانی پیک دهات به چنشین عربستان سعودی رجویان و روشان افچه بگشتی و کریزا سوریه به تایبتی گفتگو کرن. وزارت دربای روسیه داخلیانی خود اشکره کرد و اوشاندا روسیا پلبلند جهر یک جه الکساندر لافرنتی و شانده سروک روسیه جبو سوریه سرگی فیرشینین جگری وزیر دربای روسیه ونونرین وزارت دربای پیک دهات سردان عربستان سعودی کرو لگل محمد بن سلمان جنشین سعودی رجویان. داخلیانی دازانین کدوه جوین ده هر دو آلیان هجمارک مجارین گرنگ درباری روشان افچه بگشتی و دوسیا سوریه به تایبتی گفتگو کرن. درباری روشا سوریه بگشتی وزارت دربای روسیه ده همان داخلیانی خود دیار کرد. کدوه هفدیتنه ده هر دو آلیان تکزی لسر گرانتیا چارا سرکرنا کریزا سوریه لگوری بریارا انجمن اولهیان آف دولتی 2254 کرن و سربار کر کمجارا دوباره آوا کرنا سوریه و پیوستیا پیشکش کرنا آلی کاری انجبوه مبسته ده جوین ده هاته گفتگو کرن. هروها وزارت نافبوری آمجه کر که دوه جی لافرنتی و فیشینین لریاض پایتخت عربستان سعودیه به سرکردین دسته بلند یادان و سندکارا سوریه را به سروکاتی نصر الحریری جویان. ده جوین ده هر دو آلیان به هرگولی داوین پیشاتین سوریه و آسوین چارا سرکرنا کریزا سوریه ده زودترین دمده لگوری بریاران آف دولتی 2254 گفتگو کرن. هروها تکزی لسر یک مناخاکا سوریه جهات کرن. ده داوید داخلیانی گوت که دوی هفدیتنه ده تکزیه لسر پیوستی آوا کرنا کمیته دستوریا سوری دزوترین دم دکرن و که گاوه که گرنگ جبو دست پیکرنا چاره سر کرنا کریزا سوریه. رجام اسد بن پیکرنن خدا بردام و هری داویجی دو گرتیان ده زندان رجام اسد بن اشکنجه ده جانا خوشدزدن لگوری اجانسا سمارت بالاف کریک و هر دو ولاتین بناوی احمد عبدالستار منصور پشتی 4 سالان جه گرتناوی هروها ولاتی بناوی مازن سلیک پشتی 7 سالان جه گرتناوی او جی جبر بجداربون اوان ده لفو تبگرن گل ریده بن اشکنجه ده جانا خوشدزدن جالی خوابجی تورا سوریا مافی مروان ده راپورت که خود بالگه کریک و جده سپیکا کریزه سوریه و تا نها بهتر جه 13,000 کس ده بن اشکنجه ده که بهتر اوان لسر دست رژیم اسد هاتنا کشتن جانا خوش از دانا. انجام شارکی ده 4 افسران رژیم سوریه لسر دست تروریستین داعش هاتنا کشتن اجانس اعماق سرب رخصنا داعش و بالاف کرکو رو برو بونک دنابا چکدارن رخصنا داعش و رژیم اسد لدبر السنخه لحمصي هاتا رودانو دا انجام دا 15 چکدارن سر بر رژیم اسد و دنابوان دا 4 افسر هبون هاتنا کشتن. برپرسیارێکی پەلا بەلەندجە ناتەوە نێگرتی دبێژەیەک و ڕەوشە زارۆکێن بیانی دێ کەمپە ئەلهۆلدە گەلک قرابە و داخوازجە وڵاتان کرد کوان زارۆکان ژبیر نەکەن. بانۆس مۆمسیس هاڤرێزکارێ ناتەوە نێگرتی کاروبارێ مرۆڤی لە سووری ڕاگەهاند کۆ لێ کەمپە ئەلهۆل و دەبن دەستێ پێدەدەیە نێزیکی 2500 زارۆکێن بیانی هەنە و بێ سەرپەرشتیارن و ڕەوشاوان گەلک خراپە. مۆمسیس داخوازجە وڵاتان کرد وان زارۆکان ژبیر نەکەن ژبەر بە هەر ڕەنگەکی بێ ئەو زارۆک تو تاواناوان دە ئەندامبوونە کەسوکارێن واندا دە ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشێ دەنینە. ڕێبەبەرێ گشتی ئەولەهیە لوبنانێ دەبێژێ پەنابەرێن سووریەیەن کو بە ڕێن نەیاسایی دەرباسی لوبنانێ بوونەوێ ji بۆی سووریە وەرنە شاندن. ده هفدیتنەکە دەلگەل کەناڵە ئەلمەنار عەباس ئیبراهیم ڕێبەبەرێ گشتی ئەولەهیە لوبنانێ ڕاگەهاند کۆ حکوومەتە لوبنانێ بریارێک دەربارەی پەنابەرێن سووریەن کۆ بە قاچاغی دەرباسی لوبنانێ بوونە دەرخست و لە گۆری وێ بریارەوێ ئەو پەنابەر وەرنە بەگەڕاندن ji بۆی سووریێ. هەروەها ئیبراهیم گوت و بریارە دە هەفتەیە بێدا سەردانە شامە پایتەختە سووریێ بکە و بە بەرپرسیان ڕژێمەرە بجوێدا و ڕێگریە لە دەرباسبوونە وڵاتیان سووری بۆ لوبنانێ بە قاچاغی بکەن. ژەبارە ناکۆکیان دنابەرە دوو هەڤژیناندا وڵاتیەکی سووری لە پارێزگا حەمسەی هەڤژینە خۆکۆشت و پشتڕاداوی بە ژیانە خۆشی ئەنی
لگوری جدرین خواجهی ج سوریه بالاف کرنه که ولاتیکی ج بجاری حمسه جبر نکوکیان لسر کچا خواه به هفجین خواه شارکرو هفجین خواه کشت و پشتر یک سر داوی بجیان خوانی همان جدران را گهند که ولاتی هفجین خواه کشتی 30 سالی بو هفجیناوی به نوی مریم 23 سالی بو. هێزن ڕژێمە سەد کەمپەکە پەنەبەران لە گوندوارێ ئیدلبێ ئارمانجکردە ئەنجامێدا ژمارەیەک سڤیل بوونە قوربانی بەربەنیە سڤیل یا سووری ڕاگەهاند و دو ئێوارێ ڕژێمە سەد بە هەژمارێک تۆپ کەمپەکە پەنەبەران لە گوندێ ئەم ئەلجەلال لە باشووری ڕۆژهەڵاتی گوندوارێ ئیدلبێ تۆپ باران کرد سەر بارکرد و دەنجامە وێ تۆپ بارانکردنێدا حەفت پەنەبەر دناواندا 3 ژن و 3 زارۆک هەبوون جە نەخۆش دەستدان و لەگەڵ بریندار بوونە 4 کەسێن دەن و ji بۆ نەخۆشخانێ هاتنە بە گوهستن. داوی هاتنێ دووبارە سەرنووچە. طلال سلو عقیدە جودابووی چەکدارن قاسەدێ ئاشکرا کرد و ئەو هەشت ئافسەرن کوردیان بن چاپکری لەسەر دەستێ چەکدارن بە داهاتنە کوشتن. ابراهیم کالن دەبێژێتە بەرە ئارام لە باکوورێ سووریە هاتیە ئاباکردن و تورکیا ناوچەند من دەستێ وێدا ڕادستی ڕژێمە ئەسەد ناکێ. ڕەوەنگەها سووریە مافێ مرۆڤان ڕاگەهاند و ئەمیر و سەرکردیان ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشێن هابوونە پۆلیسێن پێدێن ترافیکێ. ڕێخستنە پاملێرێن بێ سنوور بەڵاو کرد و سووریەدا ئازادیا ڕۆژنەمەبانیەدا ڕێزبەندیە 10 وڵاتێن داوی گرت. هر شاد و بەختەوەر بن.